Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to Lerem Sagralte. Home Minister Pulal Chamlian and Longley District Jail at Loa. Jail hung na siam chat ngai lai te enfe in malang ngalani tur tu soi. Tatar me ni kwa CADC in tan pui nei tura chu tum tatana mingpe an la omlo. Musulman de kut pui Eid ul Fitr Pualin Prime Minister Narendra Modi le ramshwa dangten ramni pui te chibayan bu. Darkar somni palikal de chung khan rampuma COVID-19 shikai thar noi som panni le za somkwa pathuman oma shikai zinga za zera somkwa pariat point paruk enkol damanni Tukin Khan Home Minister Pulal Chamlian nan Longley District Jail atloa jail hung na repair that ngai lai te enfe in malang ngalani tur thu soi Home Minister hian jail tang tlan chuana anti munte enfe in jail tang te har sana tole tolo te azot fia jail tang te hian eile in tui chung changa te har sana an tolo thuan lo shela jail din mun superintendent le thok dang ten an lo thlen sang te ngai thlak sakin a thei anga lo bo joi tum thu soya district jail a hian staff da belatul thu le superintendent office vertical extension atol thu a hne an lo thlen chu a thei anga lo bo joi tum thu soibo Minister hi IGP pujon nei laya Longley DC Piramdin liani Longley SP Purahul Alwal le party shwai tu ten an toy o mani Deputy Chief Minister Puton Luyan Tanshil Setlak Rama Urban Development and Poverty Alleviation Noya Sipmiu Malana Tuiti Thiang Lim na siam tharmek lo in na tho dan sang le project din munte enfia Sipmiu Director Pularo thanga chuan tu din muna na tho zo chep Ani thu soyin tuipam call chom tu tur 33 kV line si muetanga local tur chula pe fel lo dewin tuipai phum tur hun thar cha mari west meter zavel ala omati a he project hian kumsa ni somthum pathum thleng Aizawl ka pui tui mamo apusho tura ngai ani ati Puton luya chuan tuipam thei ani huna po asem chhona lama uluk taka malang zela ngai thu soyin fel fai taka na tho zela ni thei nan thei top chu angai do na ni ati a reilo te a Aizawl khapuya chengten tui thiang hlim tamjok andong thei do na tui hars na inziom lama pan thoi do na alomom hle ani ati 37 MLD water treatment plant to Aizawl mi puite nga fak takani thotar langin mi puite be sei ang taka thale chortla kani theinan project khoi tu le enkol tu sipmiu le contractor da chu uluk le thataka na thok chun zomzel turin acha bokani 37 MLD water treatment plant hi Aizawl ka puita na tui thiang hlimla la tur mun thar ni in Aizawl marveng sang te chom tu tura duana ni a Aizawl Greater Water Supply Scheme Phase 1 le 2 a in atui pam chhuat thei zada tamzo ka Phase 1 le 2 hian ni tin tui thiang hlim liter makta duai somni pariat atanga somthum pali bor vela pam chhuat thei la in 37 MLD water treatment plant hi ni tin tui thiang hlim liter makta duai somthum pasari pam chhuak thei tura ruam manani helai mun hi pe fela man the ni huna chuan Aizawl khapuin tun island ni atamin tui thiang hlim mo thei do na rampum huwa pami pakhatin ni tin tui thiang hlim don tur bituk zat liter za somthum panga mu thei tura duan chu atakin a hlotling thei do na ni Kolum na satakin Mizoram ni engamaza atuam nuwa ruale thli aron thok tana nimin tlai le na zana ruale thli tle in mamit ka pui chunga chena sang athlen mamita kan correspondent soidanin mamit ka pui chung veng sang thilti chela nei nuala chena in tam tak in chung rangwa alen chia a district hospital chowka chung port thli in ala a hengti vo in lam khan siam thatani thli awang hian kong kama thing kung mun sana alen thuboka thing tlu te hian electric shrui awak cha ba ka kong pui no na sa hle a thing tlu in kong no ping te hi then fine to in electric shrui awak cha te po a thei anga zom le ani nimin tlai le na zan ro su le thli ti awang hian nimin tlai chang khan mamit khapuya kolpetha omlawa zanin po hian power om man tu le tur lo ala chiang thei lawani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Chathar me ni kwa achakma autonomous district council in thanpui nei tora chu tumta tana ming peklo hun chunak tip thotha ni khiana top dona political party sang ten an candidate turan puang to a voin thlen khan in thlan chu tuma ming pe an omlo
tun tum chakma autonomous district council in than pui nei tura hian tun din mun alan dan chuan bial kwa chu killi atangin BJP INC MNF le ZPM ten anin chu dona wing khan ZPM hian bial pakwat candidate tur te puangin candidate dang an la puan ber ridani sit somni omna CADC hian BJP INC le MNF ten bial om zong chu kim turin candidate turan puang fel to a political party palia candidate te zinga hian council politics a so nu nei enga mazat an oma mithar enga mazat an seng lut bok in thana fel file monamom theinan longtlai DC hein thana returning officer de bok pu David el than tlunga ka isroina nuaya rom man sang siamani a hengte ata tolin bo zui chaume kani CADC hian MDC constituency somni omin polling station somsaria oma vote nei mipa singkhat sangria chani pariat le meichia singkhat sang sari zaruk somsari pasari anwain mi singthum sanga zriat somriat panga an omani Champhai District Legal Services Authority DLSA chuan Champhai Judicial District wam chunga poi khoina tuar tu mi somni paruk te na zardom na victims of crime compensation chengwai somriat pasari singni sanga sem chuak Nimin Khan zardom na sem na huni district and sessions judge Pulian Sangzola hovin manani a Pulian Sangzola chuan danin thil te swal tu shem mai baka poi khoina tuar tu te dik na le zaom na vonnun adu thu soyin hemi boy pui tur hian zardom na dong tu tur thlang tu committee denani a chumi mil chuan zardom na pek chhuat thinani ati a Mizoram Victims of Crime Compensation Scheme 2011 nuaya sarkarin poi khoina tuar tu te zardom na tur chengnuai za apek chu atanga chengnuai somret pasari singni sanga lai Champhai Judicial District wam chunga poi khoina tuar tu mi somni parok te nandong thei cholom amati thu soibok DLSA Champhai chairman ni bok chuan victim compensation chu poi khoina tuar tu te zangdom na ta na scheme duan ani thu soin poi khoi tu ta shem mai pia lama poi khoina tuar tu te chom don na turin victim compensation hi duan ani ati a victim compensation mu be se wanga in puna diklo le complaint diklo siam tu te dananga shem thei ani thu soi boka danin en kai shwaina asia mangin poi khoina tuar tu te kuta nge zangdom na hlan ani thei na na mala kani thu soin sum fire lak tur ba ka fixed deposit da sak lak chhona tu receipt fel fai taksiama lan chwa vek ani thu soi bok Sialkal Range Development Council SRDC huam chunga pol kwale pol som pakhat topper zirlai som pathum New Delhi kal tur te polin Aizawl SRDC cell office a voin khan hun manani a he huni SRDC chairman lengteng bial to MLA ni bok Dr L Thangmoyan aman puyani Dr L Thangmoya chuan SRDC fund te chu zirna atan omjana yaman chau mek zelan ni ati a excursional tour zirlai te chu ta imana le tumru na thar nei tura fuyin cheng sa ni theu apayani Dr L Thangmoya chuan SRDC meeting in the Laurel to angin kumsani som pakwa April thla khan zirlai te tan excursion nei aloni to thuatar langa covid shipui leng wanga chun zom thei ani lo nuwa excursion nei ani le tur chu alomom hle ani ati excursion chuan zirlai te kho hoi te zau se du sak thu soin zirlai te chu line sang mi hlot ling ani theinan he excursion hi rabe poi mo amang turin acha ngal bok SRDC chairman chuan kumin pol som le som pani exama SRDC area huam chung zirna in atanga distinction a pass te chu smartphone le laptop pek ani tur thu le SRDC area zirlai te ta na sak luang mola pai te tribal girls hostel po lo thei thwai ni be sei thu soi bokani Prime Minister Narendra Modi and Ramchumi Puite Eid ul-Fitr chibai abuka po Modi chuan he huna hian khotlaw na in remna le in line tonna ati zual ge be seiti Twitter kaltlangin asoi President Draupadi Murmu po in Eid ul-Fitr pualin rami pui song te chibai abuka Eid mangai na le line na kut ani na angin midang te chanpui turin thucha akengani ati a he huna hian me puite chu khotlaw na unaw in pum khana le in lung rual ati ma son konga mala tur le thutiam nei turin angenti Twitter kaltlangin asoi Vice President Jagdeep Dhankar po in Eid ul-Fitr lobna puala chibai bu na le du sakna ahlana Vice President chuan Eid chulhim na hundu om tak ani thu soyani Ramchunga tungden huna COVID-19 shikai thar noi som panile za somkwa pathaman oma
en koldam za som ko pariat point paruk ani darkar somni pali ka te chung khan rampuma covid-19 shikai thar noi som panile za som ko pathumanom to a Union Health Ministry chuan hemi hun chung vekian covid-19 shikai en koldam mi noi som le zasari somruk panga anom ti atar lang Ministry chuan tuna hian ram chunga covid-19 veimek noi som ruk pasari le zanga somanga paruk an omega tuna hian en koldam zat hi za asom ko pariat point paruk ani ti atar lang bok chanchin ti top nan atlang pui Home Minister Pulal Chamlian nan Nonglei District Jail atlo a jail hung na siam that ngai lai te en fi in malang nga la ni tur thu soi thathar me ni ko a CADC in than pui nei tura chu tum te ta na ming pe an na om lo Musulman te kut pui Eid ul-Fitr Polin Prime Minister Narendra Modi le ram throi te dang ten rami pui te chebayan buk darkar somni pali kal te chung khan rampuma covid-19 shikai thar noi som panni le za som ko pathuman oma shikai zinga za zela som ko pariat point paruk en kol daman ni chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani